30-godišnji Ninoslav Jovanović iz Prijedora završio je Rudarski fakultet prije više od 2 godine. Isto toliko proveo je na birou za zapošljavanje. Na njegovu radost konačno je dobio priliku. U ponedjeljak počinjem taj prvi dan, danas sam bio na tom završenom razgovoru i to je trebalo biti to. Sad idem da se odjavim, hvala Bogu. Na području Prijedorske regije u prošloj godini zaposleno je 3465 lica, 200 više nego u 2013. godini. I zanati visoko obrazovani ljudi su jako traženi, što se tiče pogotovo struka, znači geostruka, mašinski inženjeri, zatim elektroinženjeri, smjer jake struje, defektolozi, logopedi, profesori matematike, profesori fizike, profesor njemačkog jezika, zatim neka futuristička zanimanja, instalateri solarne energije, solarnih panela, optičari. U narednom periodu očekuje se povećanje zaposlenosti na području ovog grada. To je i nada za oko 8500 lica koja se trenutno nalaze na listama Prijedorskog zavoda za zapošljavanje.